de Ghana ha say ye da sorry a eye ye mebu anase ye maba wa no bebre na sorry a okọ Qatar okọ Dubai okọ Kuwait tese okoye adwuma ho nanso ye hwe nhwehwemu pa enye ade amawe tu kwan na adwuma na omkọ akoye na mo prema mu degree pa na omkọ akọbọ ho agisika abawe bi a wo Sunyani ye friend say Lizzy se wo hia brantie bi na brantie ka chense no ye ne fe opeso ne hyehye aware na emo akwanti okwan bi apie ewo India nti opese one ne nyina bebo mako India ho na chese wakọ ye adwuma no no so aye adwuma wo India ho na chese omo mienu nyina pesika abaga na abaye wedding kokroko pa hye anyonyam na abawe nkyeremu kyerem so mudu eye India ho no ena ne boyfriend no ene ne ma eye India ni broni bi se mami we na one ne ba baye adwuma mesrew enye ASHAW0 no ba bebo da bi mami oye ndwuma bebre o kra ne ma figa na banti wo so sa adwuma ni bia na wo ba baye a obetua okaka makama pa na me de me sa ko Ghana akodi dwumadie bi wo sanse dwumadie a me di wo Ghana me jai tra ha se ya nti me ko aba na ekire no masa baye adwuma na me ne wa ba abawe se abrantie dane ne ho na wo twepe eye India ni broni esizi eye ne passport ena o kire ne se bra aha na waba no ni adwuma wo ba baye me de wo bebo prema emu odin na prema na wo ba bebo no wo de make $4,500 a wo ba baye adwuma atua meka sanse player wo trem na me na me bo ho ka enti wo baye adwuma atua meka na ASHAW0 ni mu no ni be ma ba ko bi ada ye betua eye 100 Ghana cedi eye wo de ba Ghana skema 100 Ghana cedi nti a day no woni mema nsia ene beda na chese a day no Lizzy be make eye 600 Ghana cedi a chese wo de ba Ghana esika fia bi nanso de baby be hyehye no enti Lizzy ti sa asem no se dabi na we de prema ayi loose be ni we de mintimi ye ene odi sun efra eye Auntie na ahye ye edi ni sunu na mane nyina edi da Auntie na se wo sere no kwan Auntie na be fa so a obefri India aba Ghana no ebe ndi de misro ye nkwa Auntie na ahye ye ntie ni a ye wo kan wo Elizabeth. Hello, mommy. Fe wudam yankwa. Mommy, me pacho, your friend Elizabeth. Nah, I am Mr. Fred. Mission on the year 2022. Meaning you not free crow back, we are chrome one or share me. I know catch me say, Manani Jimmy home or person on the maintenance. Hello? Kosuma yeti. Did the mommy patch on me? 100.7. Me to quite a quackra, na me share was Sunyani, me to quite quackra. And to me go drag crown, no, I'm essential when I assign to a date in this. And to a horn and no catch me say, Obi say, or Peobi, I'm an ababe, man, or Chianaka, when you're going to be a mammy. And I'm a good son, I'm going to obey, and no catch me say, Nipan and me back as a litter. Enti ode me number maami ya sisi am won nchen amana maami ne frɛ me no ka kyerɛ me sɛ o adwuma sumasi na de me number ma no na yo se adwuma sɛ ASHAW0 adwuma na me bɛyɛ mɛyɛ ana me na me ka kyerɛ sɛ me obɛte me kan later enti me ne papa no me frɛ ne busa no sɛ adwuma sɛ na me kɔyɛ ɛna o se an ana me say one man kan wan di kan kan kire me na adwuma say na nipa me ni one mi date adwuma say na ode me kwa akoye enti o ka kire me say me nya nto boase na one ma me ne kasa ma me no aye ofa ne ma bre no ofa ga Africa ne ma bre no enti o ka kire me say aye de Africa ne ma bre ma me no anytime bia na o de atete me enti o catch me say o ye me people say ama me na it all say Lizzy koso enti o catch me say ye de niam ne beba ye de ba na wo de atete me enti ma me no ye de niam bebre no enti that was last 2 months 20th me wo ho no catch me say ye flight betu me kwana me nya ready enti me bobo me niam 100.7. na me de niam no koma no ana
Aja me call nti abo be 9 of friend me say was me mbra ne yenko na mami me call ye but ye ba ye be do ya mambe ya mba de main city ya mba capital city ye ko different city ya de bayre no ne call ye mami me ni nyina na ye twi bayre no me call me ba me di bomachi even edru ni mrekwa na machi nyina ye me ya ono na ko ta edru bre me nti na de chi ye no ka se me mfa Ocha plane ticket ma me na me ba the main city baby ama me ne wo no ana o se me embarrassed wa ha say oka o de ne ma ekọ Ghana ba oba na yatena se akasa mami manti papa we nka bi wan carry an kire me bi me wo na ma me ne ba me dem ana o ka kire me say papa ne si me chat $4,500 na ama no na me ya we ana me say me woni man ka sika sem bia na wan ka bibia say ya nkire me enti me chati papa no ana me ka kire say ni say na ma me na be ka kire me enti mantin nka bi mami me ka kire say ma me ni say ni say na me twia say ni ye dey ma me ni say me twia $4,500 so na wo for so wo betua sa $4,500 no wo de die na etua wo de ASHAW0 me pa chan me de ASHAW0 na etua ti mama na obededa na omutuatua ska na mo boa no $4,500 ana $4.5 million emu de $4,500 na kuno da obetua say me 100.7 100 cities na nipa ba ko ne me da obetua wo say ba Ghana sikamu a be ma ba ko fa wa ye 100 Ghana ti wo ba boa no say nya $4.5 million and answer $4,500 $4,500 ti emphasize $4,500 me pa chan ti na ne mema dodo sen 100 Ghana na wo Ghana sikamu and wo ba kwa ne America dollar ne ye 12 cedis a na chese mema 12 say ba ko for 100 ti mema hodo 12 and be ma $100 ti what kind what's so ho mema dodo e be for one sana watimi atua sika no e wo India ho Mami me sisi adichia nipa be 6 ni bi wo ho 5 na ma boa no na me de akoma ma me tubuase me yama sheme mema hodo 6 in a day and be fa nya be ma ba ko mema hodo 6 me pa chan mami and be fa a day me pa chan da be ma fa dodo kwa ya dodo say me fa ne say 2 na to me Mommy me ntimi ana na me ne ka say one man kan dey say Auntie o me fa me nko o bo me message ya on fi me friend ma me mo ka kire na o mo friend na on fa ne o mo ko bi mo te o mo ma me mo ka say yo mo anu wa ka te ho no afa different life ya friend na on fa ko ni bi hey beba current la me maintain kan Debbie Lisbeth uti Ghana na wo ye adwuma Lizzie I'm te Ghana na me ye indomie na awahi na me te ablekuma ana wa fi ablekuma se wo ko India tutu besi mema dodo nsia nya me sure ne se obia ne yare a ewo ne ho mo ba ka sa mo bo mo ba yo so betimi apai ebetimi awo ti mema dodo sis ene ko hepatitis B enfifre ni fifre se bia nipa nko oba fifre wano se wo free hi home sunsum be ne kuta no na bema se na want to cross sa bema ba ko kra no a eti sei na de bia wan fa kra mema sis kwa be so na tumi share mema sis de kire me bo me nkomo adwuma we de yesu asenia we de mi tumi area hana me wono African for nkwa ne wa
Nigerians for one wa. Enti omune nam around nti omu hu a na omajo number omu nim say yeden ya oya Africa ni ba one nam ha ne de adwuma bi say ya na oye. Oh. ASHAW0 adwuma na. Mudi fini nim guasie eka Africa ebibrem titru ni ebibrem atoye West Africa. Where say wuti India na atagi so ufre bibrem nko a wo ba ye de adwuma wo de ni maami ago pema adwuma matu ni di besi adenti na wo se basa ti nipa na ji wo number hifa na maami no ma akoba ASHAW0 no ni dem hotel anamu odan moji a sa adwuma na mudi Omi bacho me ba ni de na wa han dan a odi asiwa odi twen me but me bedu ye na mi nim say na ekọ na me kire mu kire no afi oyi ma asem o se kwan a waje me passport na me bibia to enti kwan a me passport a me ni om beda me nye scanner ba de on fa me ho enti lodge bi na mabeje ede bia me week bia me fan say me 100 cedis enti e ho na sisi a me da enti e ho na ye omoba sa papa no a wode tu kwan ko India wode eno no me pa chona me ni na twempna enti wo mpna betumi e de watu kwan say me de me mpna ye ka mpna kwa na se relationship chesa e odofo to betumi de ne dofo akotena esuoje bi say mema dodo mefa ne dofo tine odopa bema no odopa mi no Uni ne twimplans efise wo Ghana ansa na wudi na chi akwa India Omi mpacho mishianu mini ni fikro ba ku ye na efisunya nchira kampna twimo so bi ho no fikro nchira se me kampna twimo se woni no ehia mpaso anam se mutna enasen mutna nasen menka akete so nkomo me hwe nante a woni owura na nante no emfie seni ansa na obekọ India no otimi yime oho na wa frame ntimi fa na se be 3 years muni na wo de eche se ne kondo wa na obeba ha akitisi a uhu sisi uhu so woye indomie adwuma wo wo nsa no adwuma ti awosa woma mese moma mo bonye den ti masama me de ma 2024 aware ye pa na mom se wo ya kitisi a wonsi so a wonware ye ma wo bonye den se ohiewa no aba no panyan not wesi no parking na wo sa ko se wakotiti yare aya ne ho se die make encourage me oye obi kunu anamboa me hwe papa ika wo gina ho a president kura mfa ne ho me hwe ka wo gina ho ni mfoni ade bra mi a na se oye otitire bi ana onam ti onire mi busa onire mami mbacha omeni ne tena ya de hu ne yere da meni ne tena usuden we hu ne yere da na wo papa ya ne ka akora buru lam cruise ya wona mokwa na prema we de Ghana for prema for crowd of fans so ene sa utra Ghana bo prema kra nka ye mesra mu ma ye nsa kira ya adwun wate ne empa dwuma pa bi enye wo Ghana na sa 600 Ghana wonya dwuma pa bi ya wo chichire ebro ne nkate eton a na wo tu benya 600 Ghana sa prema we de mesro fans nim ekwe ntwa akra